Alleluia, Gesù Cristo lumipad, ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskha, Kristan ya ro ai ngo jing knya, u Kristu kun lang rod lui laki lang rod u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Gesù Cristo lumipad, ula job ya kajing ya pat kajing im kat manam laki layale usim jing im. Kajing pule lagi kam jigi apostol. Kalenong kabashpau, katakhat lai pusaw hadu saw pulay. U Petrus ulasdang man grand. Menta ngalas nguthu ada shisha, ba ublay ule ya kibriyo baro lin ha kaju karukam. Hitip ya kata kajingja kabakraw, kabala ulang kalang kari Israel, da kabasdang na Galilea, hadian ka baptisma balayalap u Yohanes. Pitip syapang u Jesu na Nazareth, kumno ublay ula tesay ha u ya umansiyam bakuy, bat kabor, ulalit kalem, udale bha bat benkod yikito baro, kibadan hapo kabor uksuin, namarba ublay uladan ringkat badu. Ngilong kisaki ya kata baro kaba ulale hakari jong kiju bat ha Jerusalem. Kila penyap ya u na kabasa anar pana ya u. Henry ublay ula penmipat ya u na kajingyam ha kasngi balay. Badula ay ba enpau om ha kibriyo baro. Henry tang hangi kibalalong kisaki ba ublay ula jiyo lupa. Ngalaya bam ya di badu hadian ba ula mipat na kajingyam. Badula hukum yangi banyalap ya kakubor babha ha kibriyo. Baban saki ba mau ulang uta ya uba ublay ulatung nang bishar ya kiba im bat kiba yam. Baro kinangatulu pa kila kren chapang jang u da kabaong. Bakita baro kiba nget ha u kinyo jing map ya laki pop da kabor jong kakerteng jang u. Kaktian jong utray. Kasam masis pa khatra kani kalong kasngi butrai la thau tongin irisa haka pangen ye kemen to yaro yo trai na baulong babha ka jingis na ejumu kane jinom to ka yeng Israel kan ong ka jingis na ejumu kane jinom kani kalong kasngi butrai la thau tongin irisa haka pangen ye kemen kakti kamon jung kalayo nam kakti kamon utrai kalale ki kamba nganam yap henre ngan em pat nyau tang ki kam jung utrai kani kalong kasngi bo utrai la thau tongyen ni risa haka pangen ya kemen umau ya uba kinong tei kila kentai ulak lalong maudong ya kane lale dau trai kebai ipla haki kemat jong kane kalong kasngi bo trai la thau tongin ni risa haka pangen ya kemen jingpule na kasithi sha kikolose kalenong kabalai kadekot kabaningkong hadu basau te namar lapen me pat ya phi lem badu kris tawad iki ki bahaneng shibau kris usong khat hakamon jong ublay to im jingmut ya ki bahaneng om ya ki baha ka khandau namar philayam padia ka jing em jong phi
laburi lang badu Chris hau blay. Endau Chris ka jing em jengi un pau hangta piru pin pau lang badu ha kaburam. Ka ketien jong utrai. Kajing puli naga gospel jong uyo anis. Kalanong kabaar pau kadekot baningkong hadu bakandai. Dang step perngap hakas nginingkong jong katayaw. Kat badang dum ka Maria Magdalena kala let siya kajing tem bad kalayo i balaweng no yaw maukang. Kalamare siya Simon Petrus. Bat siyaw ta way pat usenran ubaw Jisu uien. Kila sim no yaw try na jing tem kalaong. Bat ngem tip hae kila bu yau. Kum tau Petrus bat utaw way pat usenran kila mi bat kila let siya jing tem. Baro arngot kila yamare lang. Henry uto way pat usenran ulamare kamsted ban yaw Petrus bat lapoy nengkong haka jing tem. Uladem bat ulayo i kijan linen basenjor hangta. Henry syamrong siapo. Simon Petrus ulapoy nadien. Bat ularong bet siapo jingtem. Ulayo i kijan linen basenjor. Bat kijan kabasop kakali u Jisu. Kani kamsyam don lang bat kijan linen. Ban kalasyong kenrong hala kajaka. Di utaway pad usenran ubalapoy nengkong hakajing tem. Ularong mauru ulayoi bad ulangit. Hado kata kakaliman kimpat paypang ya kajing to kabaong bauday banmipat nagibayam. Ka gospel jong utray.